Kathusha mwanya muno kio mutegere weru TV no tuba kuona kanya kangi yake ya kwithirwa kiwatana badu ki mubango ya nkomboshia mithega ntuko chionde cha Jumapili tutieri tukwithira twekuretera nkono mwanya bwa mbere buru tutieri tukwithira twekuretera ntu barabari ki utumiri bwanda wa chimbo gita barekana cio morotoni otiri bakwithira betu iki karugendo kona atakethirite gakara kari atana nate bakinyire baikwate babatere kwithira bakirekana na njireu na kwithira bakithura nchira engie na ntukwirwa aretwe na mutomeri twithirite twimona akeria kwithira aitetheria anto kuma kiutumiri bwanda wechembo gita na kinya obatethere kimantu yegie ki ukristo akethire twikia tariria rugendo rwawe na aterwithirite rukarakari atakana that ka season kimereni kiwari yotumiri bwanda wa imbi biongo bya mwikete kuna na ate akinyire aromba kwithira kiombana ake ndikuru yotumiri bwanda wechembo gita beto wini wa Kenyero karibu sana pastor. Asante sana. Wisawa Ndi sawa kuchokiria ngai nkatarukirwa arwari no ntubwa kiewa kia moyo na nkamwira ibwa no ntubwa kwethirinya nkinyete antoa no ntubwa kweja na ruteto rwake na utia anto moyo no boni otebu murungu atumba kwinko mwira ibwa no ntubwa ntukwerwa no ntutinyekwa kana kuombana kwakwa sana mbali najua ni kuanjiri huruma zake. Aya, karibu sana. Na mubango yote tukiarire mantu yegie utumiri bwanda wa chembo gita ningomya ki part of your story iragaita kamwe twana cover rugendo rokurwembe with that season wari ki utumiri bwanda wa chembo gita nyongo twithia tukiambiriria iriri uriongwa ni bibi biongo byatumite withira ukikwa no utumire ndawe tarunda atumaira ande meta miandarati tarunda ethera ngitumira miandarati ingwete ki no ntubwa mantu jara ndakulukirite mantu amaritora kuma ndi mwana na mantu yani mantu tumba wengwa kuona yakaombosa bible no tena wokwira soka njirene runga mao ko asiethera nukumira kuntu kuonde kuoyo okura mutora kuelekesha imbi biongo bia karikaira bibia ko sukuma birabia nsukuma mbete mantu yo no tukwa kwethira indari haindo tebu nkwethia company ra ngwetani nayo company etembe etirungametie etena mbere kana nyuma irio runda ciethera ngibwithi mantu yo no ntu barankurianira nabo iyo mantu bakubwithia koguo kia kwethira kirianira mtu akibwitha chimantu atebui inyawe no waya bwithia wini mtu akoroka acia tingwetani namba na atikuija otemo ambana mutegeri diarire kali kana ile aswa kitambo ikaraya na natiendi ukumireki utumiri bo maybe kone mtu ayekutia bangi waikwa nawe kugerie kana how was that ne asore barande ethera ndi nabo no kethira batumire interview kwithire ya nsobi kwithire ya mira kwithire ya bangiu muntu no kwira nawe yeria yani utumia kurianira abo no te kuria biraba kuria no tubutemea witaniria no monko ciethera nukumira mutego ne jura no twantu baibo tumira interview ni nyabengwa no kwenda kuibwa baibitumira na ate bakuibwa ukone yakaba stare ne muno lakini utestare rereo wageria ndageria ndanywa bangi mchobi ndameambiriria wau miranda meambiriria au mbaki ndameambiriria au kumbere ndameambiriria au interview bingi ya mbere pio yaririkwe embere pio yari nsobi nio ndanyumire ndi class 3 my sister kweka shere bari nako na ndeweta kuliunga ntwara nio ndaonjere taska nendera ndaumire muchie bandu ndio munini wou irio ndetire ndambiririe riu kuria kintu kiu no ntubwa kwethirinya kuntu kura ndaukumire kuritangwe kwe mbere ndaina ndumbo cia Queen Jane kirabune kwaurira ndethera ngicini lazima nkanywa no ntubarabare go no bakunywa au ni ndambiririe kunywa nchobi we class 3 ukunda na kwa ikirwa kenda wiko no wendelee yani wakundoka ibwa kintu kiu kiutera mathwania mantu jara we nayo kaibwa mantu yu yakura kwithira mirawa miria yani ukona mantu kwithira no kare stress ukona riu mantu yaku nwetete kuingia ruyu
yani ukakira uguo ukona no agire nyumba ngoroba ukona no rire ngari yani ukona mantu yaku yeshwari ucoka kumenya utebwo wethetie indira mantu jara yauma kiongo na yakare akaya kiuma kiongo no tuntu buri gwethera bo atakite pio nwethera wicokere intobira no ntu kwithiria mira ndari ya ndambira ya kuria ya ntoro kana rukire ya thai kamera bua ngamitwela nthi bua kintu thaa 10 cia utuku kana thaa 9 kwa mantu ndira nkumire ndona mantu yananite kona mantu ya sawa nkona utebibie na thina lakini kwena thina Riu ndi class 3 aciari bate kuthiatira kana bakuria batare o riu na irio ndaumire na muci no tubajara ndakulukirire irio ndaumire na umuci na ndeta riu kucemania na dunia after kuandikwa kura ndakwiri ndandikirwo meci hapa na pale meci after kuandikwa meci mingi na ndaigua nkunwani ontubu no tumbecira ndandika wite ntethia na imbesa rimwe kwithira wandikirwe no teso kuntukura koguo kethira wina stress nyingi no kya kwithira ukiruta ngui antu kino ha mutwe kana kieja wa stress mbesa iri nyite utetha ci wini riu kwandikwa ku bando no utumira no kunywa ndikwandikwa ntatumaira ndikurikia kuma nyumba ira ndikuona utethi nkuona irio ndaukumire riu utumire interview lakini kintu ya mbaki na mira para banditanire musijura ndauriwa Masai kuibo banditanire kuramira na tumbaku mbaki cha muromo na banki na yaumira no akonya banki ndamire yari ndandikwa kirabune no turu tuonanire no yo ndikuma riu ngwine si nyumba ndokuma riu kwina irabune kuiko na mbere riu kunywira njobi na banki so ndi kana maybe drugs which you run mushara yoku yirokona maita mengi yara ndakunda swibatu inabo no likanange kwiri ndari na kundi kiamba antu bara batengi abwethiri mantu batirete interview kwekinya ndawe nge ndona bakiura chemist lakini tashika mantu jamo sana ntenda kufuatilia nkona bakiria riu antu bara ibaura interview binge na ibampe ya no tubo batekiomba kubwithi mantu yara babwetha cia baisoba lakini oni tekiomba kubwithi onto ndete kintu ndete miandarati no bwethiri onto ndisoba na mbibe ngabe atoma wikwa ukwanira ki company ya no tutari kuntu kwa kwithira nki ati no ndie ntaisi kanisa ntaisi murungu kwa undanira kire antu bara no to nteme akurianira na Kristo na tena mutiari woncho kinjirene na tena muchore omwe ya wombira buibuthuki no aurire ntauri so ndio ki make decision chende we make decision as wewe lakini renda jira kura mpaki na kunywa mira na kura miguka irira ndethire nkiuro no ntu bara nabo batingwiche kuruta ibendete tu staretwo riu nionda ukumire nteto ne upiu na ndatumira mantu yumbua miaka yenana ira ndariire kire antu bau na nate uyire kumaku pura ndejire kuma kuo imurungu otonyerere muturirene yakwa nethira kimbariria aimbira wale akuria ona u ingukuraga wale akurita ngwekwa wa kuma kaburine na no ntu ndonete umanga ko ntakura indajitu na ndandimeto sibitari mbujuri roe ruterero kintu litainya ndona kweria ati mucetho na kuiko ndambiririo tumiria na kurombera antu kurira murungu ambigiriri ndalikana kiuntu kira na kona ukweri ithandu kuri nkaritonya no turi ndethire kire interview irio ndakwirite ndona ithandu kuri kirungama mbere yakwa na nkerwa riu iri aku kwithirwo tiruta ngwekwa na mugambo ndaibacu na sauti kuu ne bindire nyenyeke no ntu indaibairua na bara ndari nabo kiao riu after musijo ndaria yo Masai kuthuka irio ndaukumira mantu na riu papasire kunywa nyakanga irio ndasiwenka wewenka ndeni ngwende ndasiethere mbukumire nyakangene yani ndire into kweli no ndile ithote mbere kala ithote nyuma mwambiririo muturire otejwo niria itarira wethera undanyunye ndanywete nya ndawa
kwa muntu ura wethera ukumite mantune jau utibungiethaira atiaritie muntu ukethaira akinyite mwisho kabisa muturirene na kwi bangi nabo bawituma wita ana baba ingi mwana akarerwa atona thina we twacemania tuwe na company yewinya skuru cia tweka cia uta koguo wete thina tuma ukuma mantune ya iko weta wiswira stare lakini ukethira nurire na antu baba ingi bakarou irio bethera muntu naremeru kwiruta antu arora we kwibu cia ku affected ukia kumaku si affected meciria yakwa na muturire yakwa muno no ntengi asirire mbua ndeta kuruta ngui kana ndeta kibaro antu ntekiumba na ntekimenya bu kwethire bangi yongwa ndengenywa bangi nkauwa ndenda kwethiona nona onto bothoku tonto boboya ngasiethire ndi mamire yani nkamekucia ndi na asira nkiwa ndenda kwethiona o inya korwa mtu kana kuwa mukuru uo kuya ndendo umumuntanga na icho yani tie nkumorwa lakini ukethire ndenda kuci kintu kira kiampatoronka mama ngiukiri nchokere suba yani nchokere nomo rigo kethira ntubura ibo ntesa ibyo byatumire mbomba gutia na ukireka bando weke marriage rawari ari so warekere we ndarekere ndini ngono ntuba kwethira Murungu nejire na njire nene sana no mbariria sana na ndatweka kuiba sauti yake bibi byatumire mbomba kureka na aembarairio ngai aembarairia wo wambira ethio nao indamwirira oni gwetha no kwana gutumikira basimbu moko mbone bure ntumanira no nturethira ndetaka company neira bamba kwithire maneli bamba kwithire ana yani asore koguo kethira ana bako bakore antuku iu ronene no monga geta koguo ndera ndatwire tu na ndera Murungu kwithira no kwenda nani gutumikira baba ndamwira ntumanira ndakwira iro Murungu atumire mwakuru mwara mutuma maishene yakwa na arampabia kuria meri 3.5 na irio runda aswire Murungu alafu kwethira nsobi nkiyomere kariu itariu kanda menyunya rukire mapema sana ngacu ikiongo buthogu saidi yani ngacu ikiongo kaigwa riu oni ankwenda ku tebunti na kijani kuya kurecover na kwithira ukithura kurekana na utumiri banda we maybe kwe challenges wakulokire ukirecover yani kurecover kiuchenjia ku transform utoro boku ndigurekana na mantu jau ntukura kwithira nsobi kiongo kiambiririo mbaya cia sana kintu thaa 11 kikethira kimbayitie kweli ibibi byatumire ndeka aya ndacoka ndikurungama ndakulukirire challenge nyingi sana no ntumaita maingi jara ndethera ndi fasting na kutari kwenda wakwa yani ilasima mbethi ukenda maisha yako yatekethire yecoka nyuma nara ndirari ringi alafu ukethira riu nkwibirwa na baki hao no ntuke kwira ndauma nkauwa ndenda kunywa nchobi yani nchobi nkare ya chokora iriwe yanau mitarone na ntikwenda kumenyenya bwana baringi ko winda umangeta gatue ture ria kunywa na yani kauwa oni mpenya chokora kwambiria ruare na ndamenywa ndarinya na umetarone mbeteruko yani nkare okintu kingi lakini ria ndekuma ontone bona kamenywa monka kintu the mokana thaigele ara indetha rinchokere suba kwe mesiri yambira kamberio likania na bako wo ya likania ntubura nchobire kathira kiongo oni kampwete oni wini ampu Murungu ombendete no tubaba ngibera cia kwiruta na bakaremwa riu rira ndareka ndire no ntubuiro ndaukumira oni kuromba Murungu meri 3.5 na nkirikia ngai nethire riu aimbongosa ambire tao nindethera nkiria sana no tutakwire ndari mwamba wo kwero eta ki muntu fulani wa mwire ona na mutura nweretio muigira na menya no kwenda muigira ibware ntuburi tucana indethera oni nkiria na ndare ndawata wiki ontu kimulimu hao ntekiomba kwa lokao na ndeta ndera mutura message kwatuika kiontu kiu kiutaika kiutauka ndeta ndero ngi kwatuika kiontu kira kikuthira riunda irone unde amenyere Murungu aria mona oni na kuma twambiranirie no wau atareka ndarampara atareka ndinto ya biurenge na ndungamirie lakini mutiani yura yethera yengwene Murungu isieri bimu atari sana
Aya, kampani rano olilo ni opio. Kampani rindo olilo. Na bata uchua. No kababo. Mto. No kabake ya kansene no tuibari yara imurungu ore kondomba. Do inyaba mo batete kasia imurungu o mandomba. Onto baura siendonoka. Ndambirie kuthari mwara karaka. Nani kabera ndacereri kurunga mambonoka. Intobia ko no biareo lakini nano tuindare kithakene nara iketumi kanya kaka tari katona into bibi tona kanya kakuya no tukwethera kintu kina kibati kuretwo muntu fulani na no ndonga mbere ya mutumiria o kenda muntu uratumwe murungu kioni ayo ntarima muntu uratumwata ndechobine atimenya kunde bera ikanya ndatete nara kunde kurungama iro murungu ambiriri kureta into biakwa bira ndacereri kwethira nkibiona aya tukumena ntuba mathatu ile tugikumana ndiki utoro boku after okumake drugs nkona wina kanisa ina kiroto kiu kiuma na te wamba mpiriria mwanka ukona warahomba kwithira ugikinya na witethia antu bangi buranda mbambiriri kwithira nkirombera antu na kwithira ndina kanisa mwankaru are impendete kuthikira sauti ya Murungu sana oni nyoke ombera onto vai Murungu atambete onthivitishira ethia onte bwethi impoya akanya kanene sana inyoka rigwa na atenkirete lakini oni ambeterete sauti kumeuru kwa uendera ndariire ngeso wa Murungu meri wi 3:30 ngai ethira kintumira na njira yombariria no ntuma ambire tao alafu ru ndokora ndenda kuthithia onto imbetera kambira ku Murungu nambirire so antu kucia kurombera antu na Murungu burakaria ate ya pupupupupu mitaratara imwe minene sana nukuona rawana ndambetha cia yau antu kwenge kanisani ndora cia antu ibana bakwenda ngari bogeria njara bonde ndabori na ibana bena driving license ibathatu bari nio Murungu ate yau ilasima wa na mutaratara kwa huu ndekuthiria meri ire 3:30 nkimuswa nambiririo mbariri nambiririo ntuma iri ambiririo nkarente babere kurombera antu iro ndamwire mbonia ntuku ngai ambonie Tuesday na Friday ukona indariire miaka 3 nyumba nkiundumia antu no menda mama nthebini kwanza kwa baba yankabera Mungu anaweza Murungu natharimana muntu aturakiura cianire aimbira Murungu natharimana naomba na wega kumama nthe imutungi akaririte wini ndatumiriria antu kiugo kia Murungu monka ndambirie kurumo imongo karirite mutungi ilipitia changamoto mingi sana no ntu ibandharau sana yani muntu akeja wa murabura Murungu omba na wote byo enabyo no inda kinyere antu ndethera ndinero mbare kwira Murungu atiri wonire baba nteme yakwira antu brotharimana na oni na ithena nkuria ndamwira wondirenda ontharime mbira antu unaweza na kweri antu bakolela sibakona nuntharimite riu yari woni nyanga kwira Murungu natharimana ote muntu nkararacia na inyo nkarari ngwezi yaku no tudamenyere woni i Murungu ndia te mwana ndamuomba okuria ukiruta ngwe Murungu kwa buramu bakuana kwira mutumirie wonthe ore antu kwithira ndukurita ngwe Murungu na shua ndukumianga ina wetete miruto ukimenya Murungu no orea ukia kwirigira antu baba nthe bakwaibisha lakini warita ngwe Murungu burakwagiririte Murungu no okeja okuria na njira ngai are nayo utimenya wini utimenya kabisa indethere ngira Murungu iromba rikariu ndaria nyumba ndaria bed sitter ni ndaria thina sana ingwetekia meri 3 nikire ya kabinji peke yake kabinji mucere yo kubatisha nonga nkima no tumwe kurura no mpe yabia kuria oni ndariira meri untawata siringi 50 na njara hu no tukintu kionthe oni ndaeya indakinya nto kaibwa asira sana na kaibwa kurera lakini kaibwa sauti ya Murungu yambira ushunda botirana ndamenya ko Murungu getanitia uno ni njoka ringa inkatho wini ntukweru ari no tukethira ntakulukirire mantu yo yonthe kuma twambiranirie na ngai kana rira ndari inje ya Mungu uketha ntakulukirire mantu yara ntikiona bokwira aturuari kwa wimbira anto ndio ntathomere ki skuru lakini mantu yara nditani ninthi
Utebu yani natosha kukwambia inaenda hivi na inaenda hivi na iko hivi na itakuwa hivi. No tupo mantu jara yonthe ndetire ate. Ndakulukirire. Kwa winda ariere nyumba. Ndaria kambendi sitakara. Murungu ethere ndarima ndeta nyumba ingi nene. Yani ndeta step by step na murungu. Na wethere nduta uba. Ora tuweta no bwana bakwa baweta bakithoma. No bo baweta baikura. Ndagura ko ikaita bakinyete bone akenya ndathukire muto. No tudebera murungu ari mbira una u. Batewetekania ntatu no tuba kuona nte 10 nte mbere kana nyuma lakini bo batantara batwikire bokiriria munka ngai ethira akija kwao ndambiriria ukambendi sita ndaritangwe murungu ngai anthari mandeta nyumba ingi murungu ambira riu itiri kinyetere kumanja ndamura kwethire kinyetere kumanja no tuibicie de maruru boni kya kurura ngurupu oriote kwaria kuo uchokere ingi numire kuo untu buno butume nkarekana mantu amwe maingi muno winderere murungu ni mantu yakari uya wika ngurupu anga mbeta muntu arambe atejire mantu ya yunda amwirire untu bara nayo ni kapisa kwethire kintu nkwenda na mbeca na ntumanire oni ngurendini kwethira nungia kwenda ura na mutume we mwene ate andetire kwinde kanye kaiti gakinyire gakuma nturia kanisa anja na ndera murungu riu mpa mbeca na murungu arampa mbeca na ndamuria iku ambire tantwana nio ndetire na ndireka kanisa na itwethirite tukiendelea boya na nditwetete miaka eli kuma ndauma nyumba twakinyithie miaka eli mweri yuyu ena no riu nambirite na mpaki wanja riu nikambeterete ntugura ntenda kumba tukaningwa nontu ndeningwa ntiomba na teneana ate mumba kwethia ndeningwa na ntenda kwe uriku kana uriku na ngai na ngai nsiamini kuni utemu tupopa wetikie mantu na jamu maybe the seconds 30 seconds no ire mutegeri urawi Nairobi ni ariko kanisa ekwiri maybe akenda kuliongira akenda ushemania uwe na nate yetawa kanisa ekwa yetawa Jesus is Alive Favor Church iri ara Githurai 44 nyuma ya Ngusam au ni onde na ndi mwini mbinite ndwimbo cia gospel YouTube ni Pastor Angelica Kare weto ntwa ukambona no subscribe muntu akenda kona akenda kwaraniria uwe urati umbo kinya Nairobi no twe namba kwethimu muntu akenda mbona namba kwethimu 0726 804394 0726 804394 aya nkathisha mwanya muno pastor no ntuba kona kanya kwithira ukiariria Mutegeri Weru TV na kona ati kinyawe no ethire apart from kinya tracks no ethira kire kinya mituengi mira ombekia kwithira ayeta na mbere nio na uturobo ibuke ethira bokiagira so ito kuisha all the best ke kinya ministry ku urungu ete mbere no kwarami bokiendo geta mbere na kwa kitharimo ki banki babengi aya nkathisha mwanya muno ki Mutegeri Weru TV no ntuba kona kanya gakwatana batu ki mubango ya Nkomboshia Mithega ruru kare rono kanenya tumite tubwite okuyebwa mwanya muno bwa kuma kyotumire bwanda wa Chembogita mwanka oturo kwagira morotone yotira atikinyawe nombe kwithira okirekana no tumire bwanda wo tumira no kethira ogechenchi oturo boku nenya kwa kitharimo kyantu bangi babenge mbeto wini wa Kinyeru ethira wino tukobuboya